ia le tua nei tu lao le aso whaatalofa atu i le pa ia mane mamalu o se o tatou atunu pele o Samoa tu e fia o ke lope ia ua vai se o ngā fo o tatou le mafuta ia ono nisi fo o toto angia le marufia ia ai vi ia le tua i le nei tu lao le aso ia o le au uli nei au kilani New Zealand ia ai whamalo whaafitai i le tua ono o le avanoa fo i watatu to e sira whai ai ia iru mau nuu e leo tua o nuu ia pe o na lea upu ia e ofo alofa mto e whaatalo whatu ia le tatou porkalame o le whaungangana o le Malo Isaraelu o le tatou porkalame no na fast furuma le valu le nei o le whaungangana o le Malo o Isaraelu ia vi ia le li ia ofo alofa whaatalo whatu paanga masani o le tatou ala leo nei o le Global Kingdom TV ia me se fo i o paanga masani o le tatou porkalame o le whaungangana o le Malo Isaraelu vi ia le atua talofa sia ualofa talofa lava ia i le nei aso wasaunia e le lii ia mo oe mau mai tatou uma talofa atu i maunga titele ia o tupu matamali'i ia me se fo i o tatou tua asina sina o matua ia vi ia le lii ia se o fo i alo ma whanau tupulanga lalo vaoa Samoa ia o lo taape i tu e fia o le nei lalolangi. Whapitoa fwere whatalofa le porkalame le nei tu lao le aso ia i au na pa ia le atua ia o ina tau o lo tau asuina di puvai o le ola ia le tau singa o le tino o le mawhauwhau a siri na le anganga ia o tangata Samoa ia maso o se tangata lava o lo o tira o nanga ana i o tatou tangata Samoa ia le ri excuse whaatalofa foi ia i au whaingaruenga e 5 ia o ina tau o tofia o le walauina le atua o mea alofa tangata le atua ia e ngaru lue i vaenga teitasi o ngaruenga le atua ia i apostolo perfecta o whaia vangalia ia o leo mamoe po o whaife au ia ma whaia onga tuspa ia whaatalofa foi misionare ia o lau whaasalalau lau tālai ia iso se vaenga lava ai meso so se au nanga lava whaatalofa ia to oe le porkalame le nei au uli por nei fiafi ia i le suafa pele o Yesu ke riso le tatu alii mo le tatu faola ai o le ara ua mataina le tatu porkalame se talo ia on tatu bola ia i le upu le atua ia i le nei fiafi le li ia lo matou batua o matou whaaftai ia to oe ona o tala fo ipui le ie o le ala leo nei e me se fo i o pe ngaru le ea yo mo fai le tuo na maua se avanoa e toi fa so ai me fa wa le porkalame o le whaungangana o le Malo Isaraelu ia awau tangata so se Samoa le ie tu e fio ne nei lalolangi ma ua ma o tu ai le ala leo le Global Kingdom TV le tua talo ia whaaftai tele ia te oe tai le malosi whaaftai le ola tai le whaamaro longa whaaftai lau puipuinga whaaftai lau manuianga whaapitoa i o mātou tangata o lau wala au le li ie vi ia oe whaavavau whaaftai i lau whaalinga whaaftai lau whaaunga whaaftai tele le tua i whaitotoa matala i fo i nei avanoa o mātou toi whailoa iai au na ya pasta mai ke me se fo le uso ya le atinu ia mau tangata ma ilacho umalavo wailunga le ala leo mar porkalame i le nei taimi me se fo yo nisio le a mai moa ma fa fonga i se taimi o iluma le i talo ia tu inatu ya cho oile amatanga le atua o ngā tonu se o na fa wina taimi o le asu e la o fionga pa ia lo macho bali o le upu o man tu sia i fa unga e mana o mia e le tangata le wha unga lo wangang pa ia e fisoso ni mai le wha soa ina o lau upu mai se fo i le atua ia o atu le li ie ia ai o loto ma fina ngalo e tala ai le wha longo wha le nganga u tangata o lo mai moa ma wha pena o na wha longo mai i le nei tu la le li ie talo wha manuia lau fio i le ana leo
whaamanuia I lunga le tua pea ungarungano le ea whaasau mauli le tua le polokalame e mese o le whaasoa ina o lau upu le tua tatalo I ailo wanga le lei whaamanuia so se sa moa le tua whapenao na fia maua oe a apa atu iau awalofa mai anga le lei ia whaamanuia ia ni anganga e whaolaina o tangata mo oe malo whaamanuia o mātou a inga o wō me masani o auna ma whaletua whaamanuia foi le kalesia le Prince of Peace whaamanuia le tinane le ia e meise o le tapua inga whaamanuia I mātou lava o istasi o ilunga o le ala leo o fia maua o Yesu a apa atu e o awalofa se ia anga le lei whaafeiloa I le mana onga whaamaro lo le mai na tari atu I le mana onga le na whaolaina le nganga o tangata le na mai anga le lei le atua I le lei I tu na whaamanuia oe le ie whaamangalo fo iso mātou se talo fo mtu inatu Eralin mana au talo I le maunga olive ai meise le ie o le aipa ia Yerusalema lo fangia ona au pale le ie lo fangia lo nu o Isaraelu yon tai tangata nu tangata mau tangata siasi tangata talo mai foai mai whaamanuia lo nu ia ngare lei mai soani whaamanuia so se mafutanga talo mo Isaraelu ai meise fo se macho tunu pele Samoa ma le nei atunu matunu umalava wau mau mano nofo ai o tangata ia ngare lei la o fiole le ie I le nei lava I tūlai lau upu whaaftaitele Yesu whaamangalo so mātou se I lau suafa amene ma amene ia toi ofo alofa atu mwhata alofa atu I le nei tūla o le tātou porkalame masani o le Faugagana o le Malo Isaraelu o le tusi whaitau o le mua na nofo ai ngā tupu mta upu e luas furmareiva man whai mua o le whai upu e iva ngaro I se fe au e fia mori ya te oe mau mai tato o se fe au o whaamanuia mai eile atua I lo loto ia matu mai eile atua e fe soani mo oe mau mai tato o leo te fia whaautuina ne soina o tato porkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu po le taulongolongo mai o le Malo Isaraelu wa le kau ke I lava le whenga intuai tu sile no fo ai ngā tupu mo mono fo ai ngā tupu mtau pelus fo mana iwa ai o le fai mua e o le fai upo iwa o lo yeile utala fa pea o taulanga ta vita maali I le malu o lana tatalo malona oti tono mta upu lea o le vaenga mua lea te fia tara noa ai so o ina ai le tātou porkalame le neia fiafi por neia o le I New Zealand nei. O leo te fia a whaautuwina le Faugagana o le Malo Isaraelu le nei aso I le upu leo le foai. O le foai, nanga le sau I o le taulanga o le offering, o le giving. Ia po o le whaasa moa o le foai. Ia na te fia whaautuwina whapenale por kalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu whapela ia o tangata Isaraelu o tangata e lima foai e lima mafola e fia e whaitaulanga ai se a ona e mafua mai ono Isaraelu o le nu o le atua mana tua e le mawhai ona vai seina I le uloto le tala le tua ngafai e le ngata ngafai le tala le tua I le tangata o Iakopo na amata I lava le polokalame le nei a o le whaamanatu fo I lea ma le tala le tua e whaamanatu mai pēa ia te au te iloa e le uma fo I lo whaamanatu atu ia te oe ma lo tau longo atu ia te oe o le swinga o le ingo Iakopo ia Isaraelu o le mana o le tua ma le finangalo o le tua e whailoa atu ia Iakopo ma whanaunga ma whanau Iakopo excuse me na tupu mai ai ni whanaunga Isaraelu sifuruma le lua e whaamanatu atu ia te ilatou le atua God wanted Israel or Jacob and his sons to know and to remember God in their life
mana winga nga le upu Isaraelu o le iai o le atua whaatasi ma tangata o Iakopo. O le iai o le atua whaatasi mai le tae ao a uli a fiafi ma le pō. Ia iai le atua whaatasi ma Iakopo, ia iai le atua i fufuanga Iakopo, ia iai le atua i mawhauwhaunga o Iakopo, ia iai le atua i ala o Iakopo, o tala Iakopo, o mea umalava e whai e tamarea. O le whamanatu fo i lea le atua ia te au ia. Whamanatu fo i lea le atua ma le porokalame ia te oe. Lea la, o le whainga o le fōa i ma taulanga tangata o 𝚟𝚑𝚘𝚎. Wa whai upu ia iwa, le utango vai nga te tele tolu. O le fōa i ma le whai taulanga mua le fōa i le tupu o 𝚟𝚑𝚘𝚎. O le fōa i ma le whai taulanga longa lua, o le fōa i a matai sili o le nuu. O ali sili, ma whai pule, ia mai e pule. O ali sili o taito afe, o ali sili o taito selau, mai e pule i ngā ruenga, o matai sili o le nuu o Isaraelu, ali o i tua inga o Isaraelu, o le fōa i longa lua ngā. Ma le fōa i lona tolu le mo le whaiupo iwa, o le fōa i a tangata o le nuu. So tangata la o le nuu le o le tua, o le Faugagana o le Malo Isaraelu, le wha manatu mai a tātou, taimi lea o le a tātou woi whai tau le upo le tua e wha maungi ai, i a le tātou porokalame i le nei afi. O loo tā ua mai ai, i a fōa i ngā fōa i e tolu. Le lau tango e whai tau atu, whai mua, e o le whai upo e iwa, o le mua no whai ngā tupu e luas furumare iwa, o le whai mua e o le whai upo e iwa. E whapera na whai tau wina, whai mua. O whai atu fo i le tupu o 𝚟𝚑𝚘𝚎 i le whapotopotonga o Solomona lo ua talii, o ia lava ua filifilia e le atua, o le tama i titi ia ma le vai, ua tele fo i le ngā ruenga, a wae e le se maota mo tangata a o Yehova le atua. Mark this. This house is not for people, but the house is for God. A waele o se maota mo tangata, a o le maota mo le atua. Febue lua. Wa saunia e au malo malosi atoa mo le fale o lo atua. O le auro e whaiai mea auro, ma le ario e whaiai mea ario, ma apa mea e whaiai mea apa mea, ma ua mea e whaiai mea ua mea, ma la au e whaiai mea la au, ma maa so ama, ma maa e whaavaa ai, o maa whepulafi, ma la au ese, ma maa tā ua uma a toa ma maa sesa e tele lava, whaipo tolu. O lea foi, mo au fia i le fale o loo atua, o le mea lea wa ou a vatu ai mo le fale o loo atua, tāwita lea, o lau lava o loa o le auro ma le a rio e whao popo i mea uma na saunia e au mo le fale pa ia. Whaipo e wha. E tolu afe o tā leni o auro, ma o le auro o Feira, ma afe fitu o tā leni o a rio, ua wha mamaina e ufia i pā o le fale. E upe lima. O auro e whaiai mea auro, ma a rio e whaiai mea a rio, mō ngā ruenga uma fo i e whaiai i lima o tufunga. O ai fo i se loto e foai ana mea ia Iova i le aso nei. E upe ono. Ona foai lea ma le loto o mataisili ma li i o i tua inga o Isaraelu, ma li o taito afe, ma taito selau, ma e pule i le ngā ruenga le tupu. E poe fitu. O a vatua fo i mo le ngā ruenga o le fale o le atua, o auro e lima ngā afe o tā leni, ma le se fulu afe o tā reki, ma a rio e se fulu afe o tā leni, ma apa me mea e se fulu ma le valu o afe o tā leni, ma ua mea e se lau afe o tā leni. O i la tau na i ai ma a tā ua, wa tu ina atu i le oloa, o le fale o Iova, i le lima i kieli,
le 𝚟𝚒𝚍𝚎 fai poiva ona fia lava lea o le nuu awa na foa'i ma le loto awa na latou foa'i ma le fia ma le loto atoa ia Iehova ua fia fo'i tavita le tupu ma le fia tele ka manuia le atua e wale le faitauina o lana afioga paia mai ia te ia pea lona viiga nei maso uma e o i le faavavau lava amene o le faugagana o le malo Isaraelu o le tu'utu'u la au atu o le uma faitau le tatou tusi paia o le tusi paia le atua na tusia i le fa'au'uga ma le fa'aliga ma le mana ma le agaga paia o le atua muamua na faiga tupu e 25 a o le fai muamua o faipoiva le no faitauina pe o fai atu fai mai le fai muamua le fai'uga lava le aga o talanoa atu e mafakago faitau atu fai mai auā e lē se maota mo tagata a o Iehova le atua o le foa'i la tavita o le foa'i a li'isili ma faipule ma e pule galuega ma mataisili ma le foa'i a le nu'u o le atua o tagata Isaraelu ga foa'i oga o le atua ga foa'i oga o le fale le la'afai o le fale o le atua pea mauso kaimi e ke koe faikauagi ai i le faimuamua a fai'uga lava o le faimuamua mai le tala le tusi paia ua fai atu le tupu o tavita i le fa'apotopotoga uma o Solomona lo'u atali'i ua filifilia e le atua o le tamaititi ia ma le vaivai ma e tele fo'i le galuega o Solomona lo'u atali'i ua filifilia e le atua o le tamaititi ia ma le vaivai ua tele fo'i le galuega famaino na ia o le vaega mulimuli le faimuamua auā e lē se maota mo tagata a o Iehova le atua taulelei o le faimuamua e 2 3 4 ma le vaega muamua le faipuelima ua fa'amatala mai le sauniga ma le tapenaga a le tupu o auro e fai ai mea auro a rio e fai ai mea a rio o ua mea e fai ai mea ua mea o la au e fai ai mea la au ma maa ese maa tāua ese maa fei lafi maa ngata o mea uma ia o le tapenaga nanga peongo fai atu i risi por kalame o le tamā o le vā o le tamā ma le atali'i a father son relationship e tapena e le tamā tapena including ai martina matua o le mafaufau ato o le tamā ma le tina e tapena mea uma awar whanau right o mea uma lava e le ngata i tupe o fale pisinisi o mea o a onga e o iala e sa vali e tamā ma le tina o mea le lotu o mea whale nganga o mea community o mea uma lava e tapena e le tamā ma le tina a wan whanau a aku matua o ngā o maile o le whanau e le safa. They're not gonna suffer in their life in the future. Pape ngā le loto sai le tamale o tavita. Pape ngā le loto sai matua o le tamale o Solomona. O le kape nganga na len kape ngai, nga kape ngai tavita me uma. E le kape nganga o se mafaufaunga tulou. E le kape nganga o ngi upu lafo. Mangi upu just saying the words. Oh, we want to mauke mga o as parents, we really want you to go hard and be good and study hard.
be successful in whatever you do for your good future. And we just saying words without actions. Ai o lea o mai e whaungangano le Malo Isaraelu wa le winga le tatu por kalame. O lea o mai ale tuspa ia le atua. Nanga ke ua whapero, anai mea, nengi pese meira le whiwhi au ia malau wari i Malo Isaraelu. Langa Malo Isaraelu le kongu i. Ele o mai mai sisi tusi. Le per masangi o whai atu ai. O le whengainga a tuai ato malama matusi kene se tau tusi are malaki. Pe o lai ave lava le wha mua le tua i luna nuu. A maka mai whaude a inga. Ia whau mai ai. Ia le extended family. And then the village. And then kingdom. Or the country. O ngane nga maka mai e whinga ngalo le tua. Le whinga ngalo lau le tua. Le awa onga tuspa ia marika ko whaunga ngana. Ka. O makane e whinga ngalo le tua e maka mai e le leid kongo le ainga. Sau ko kongo le extended family. Aua foi ngai le leid lolo a ainga. Pe le kisirisira mai whamore mole. O le whautuanga ngang whaukua aku. O le porkalame a toi. Aua lolo le leilo a ainga. O ngalo le lele kako a ainga poto. Nanga o whinga ngalo le tuanga maka mai i le kamamar ki ngā marang whangau. O ngā whawai leo le a inga lau kele. I tu a inga o Isaraelu. Me ngai a lenga i tu a inga o Samoa. Me ngai ringa kala ngafa o Samoa isa. Nanga kako ke wa ai lava i le tala ngafa mai a le tua le tuspa ia. Mai ronga ngu o Isaraelu. O le ngu foi o Samoa. O le ngu foi o le tua. Kako foi o le ngu o le tua. So, o le winga langa le tau titara noa i le 5 i o le tupu me mua nga nanga nga ana whai tupu o le kama le o Solomonga o le akali o unga filifili e le atua a le kama i kiki ma le vai o le vai nga i nga a ke vai le tuspa ia palangi whai mai e inexperience e le aiso nga ata mai le aiso nga poto masani i le ngā ruenga le la whai a le ngā ruenga te le paisi te le o ngā ruenga koe whai meno le ia ma le tupu i whai mua lava ngā a o le maota lea e le se maota mo tangata ai mo le mo Yehova le tua ma ngai ia la o le ma fau o ta vita ngai ai me nganga na inga lava lang ka pe ngai mea lava lesi mere ke kilo ke i le foa i le tupu wal foa i mua nga le foa i le tupu e fa mangui ai le tua nga ka penga ta vita pe iska por kala me wa ngai aku ka penga ta vita mai le Malo a ko a le fa mangi ai ele ngaka i aulo a lio o maa o a mea a ola au o mea umanga ka penga mai ai i tu Malo i tu a inga i se Isaraelu a nga iai lava ma le ka penganga lava le tupu ia mo le fale lea mo le maota lea e le se maota mo tangata ai mo le tua po Yehova le tua o Isaraelu ta penanga lea nga ka penga i ta vita mo taimi o le nofua inga lona tali o Solomona a o ka penganga le nga wha maungi ai le 5 ai o ngone maota e le se maota mo tangata ai o maota po le fale mo le tua po Yehova le tua o Isaraelu a foa i mua la nga o foa i ale tupu o mangko le tupu e piko lava i lunga le kaimi lea i le nu o le tua sa kilo la ni ki ofa meta le tuspa ia e a fua mai maunga le manuia o le nu ki kilo uma lava tangata i lunga a fai o oele ke matai sili a fai o oele pe o fai au kilo mai la loku pe fai foa i fai au fai wing o fai au me uma lava nga lako muri mai lea fa pengare matai sili o le ainga fa pengare pa le mia fa pengare tupu o le Malo fa pengare ia fai pule fa pengare ia tangata o e pule kilo mai mo ka whainga ruenga pe whawhenga whai leo langa o tangata pule nea la ua foa i whai mai nea pe o ngowhea ku whai upoe lua, kolu, wha ma le vaenga mo le whai upoe 5 o le whamatalanga mai le ngā
o le foa i o le tupu o tāwita. Whai mai no le i o le vaenga muri lava o le whai upo e lima o le fesili. Long ka penga le malo, ka penga tāwita, mo le fale o le atua. Whai lo mo le fesili a tāwita le whai unga na whai upo e lima. Pea whai tau iai. Whai mai no le fesili. O ai fo i se loto e foa i ana mea ia Iova i le aso nei. Who is willing to give to Jehovah, to give to God today? O ai le ngau na loto e foa i. Umang whai foa i. Pe ngo whaiaku, wha ngai yoi e le tupu, wa mai e le atua le poto ma le ata mai, le mafau tonu. Wa whai mai le tana le poto Solomona, au le uta le poto e whetalai, e fua i luma, fua i tua, fua i au kafa, fua i lunga, fua i lalo. Pa pengama mo tangata e mai e le atua le poto. O e mau, tātou, ka koke le i whiola mai lo ka ko popoto. Ngā mai e le atua le ata mai, a mai e le atua le poto, mai e le atua me alofa, mai e le atua le angawaa. Fa soa tonu ai, e maa fau tonu ai. Umaloanga wha ngai oi e tā vita mea umalava, le malo, wha ngai oi ma ngai ia lava mea mo le fale o le atua, ma ngofua inga lo ngā kari. Siri lo ma tā vita. O ai so o kou, e loto e foa ianga mea mo Iova i le aso nei. Vaenga munu whai poe lima. Kari lo le whai poe ono e o le whai poe valu. O le tali ngā. O le foai mua na pe ngo fai aku, o le foai le tupu o Tāwita, po le tupu o Isaraelu. Awa onga mo ka kou pe ngo fai aku, e mga o mia, ia tātongi, me as a leader, and you as a leader, always I follow tangata i le taitai, wanga mea umalawa e fai, e follow i tangata, muri i tangata. Foai longa lua, o le kalinga, o le fesilia, le tupu o Tāwita, Fua i longa luang, fua i matai sili o alii o i tua ingo i Isaraelu, o alii o taito afe, o alii o taito se lau, ia ma e pule ngā ruenga. Wakali aku tangata ia, they are leaders as well. Hewai, o alii, matai, ma pule. They are leaders as well. Watali atu la tau, o isi sila le lima fua, i ka koinga. La lima foa i ka ko makua, la lima foa i ka kama, la lima foa i ka whaiwheau, la lima foa i ka kopule. O ai la sisira le lima foa i, o i sisira le kali aku, foa i longa luanga, o le foa i a taitai. Foa i a taitai, le sau le whaipoe, e ono fitu ma le valu, le ngau kango whai tau watu. Whai maila ia, wa vatua fo i la tou, mō le ngā luenga o le fale o le atua, o auro, o a rio, o apa me mea, sa wela ia ma me ta ua maa ta ua. So foa i le auro, a rio, maa ta ua, o apa me mea, foa i le kurupu longa lua lea. Aisea, wala tau loa. O le foa i le e manga o mia, fai tau langa ai. Fai tau langa mo le fale o le atua. Mo le fale o le atua. So le foa i longa lua la, o le foa i a taitai. Foa i mua, o le foa i a le taitai o taitai. Foa i, the first giving is the giving of the leader of leaders, of these leaders. The second giving is the giving of all these leaders of Israel. O le foa i longa luanga, ma le foa i muli, o le foa i ale nuu. Le sau fai po iwa, ka mamanga le tatou tusi fai tau, o le tatou porkalame. Ka mena le fai po iwa, o na fia lava lea o le nuu, a wana foa i male loto. A wala tau foa i male fia male loto ato atoa ya Yehova. Ma ngai ana foa i lea, wa le foa i lea, pe e ko kele ka kou e la vea i foa i lea. Ma ngā kele o isi keimi, lima foa i tatou tamata i tai, lima foa i tai,
ai le lima foa'i na ngu a o ina o leo fai mai o leo foa'i chai foa'i male ainga chai au lau foa'i fa o sofia ai la ma locho le no walanga ai locho le no tangacha walanga ai chang ia mafau o tangacha ai ta ka ko ngofo la ma ka ko kilo ngana foa'i ka ko kai foa'i ka ko ainga kai au ka ko o ka ko me la fai mai no le fai poiva ona fia lava lea o le nuu awa ua foa'i ma le loto awa wala to foa'i ma le fia ma le loto a toa ia Yehova fia mua foa'i ma le loto. Just give it with their hearts. For fia longa lua fai mai ngai lava le fai poe iva fai mai awana la to foa'i ma le fia ma le loto a toa ia Yehova because they give freely. They give with happiness. They give joyfully, knowing that they give not to people, not to the king, not to the leaders, but they give it to Jehovah. They give it to God. Ma fau o le tangata Isaraelu, pe ngō whai aku kele o kaimi. A whai e ke alu Isaraelu, a whai foi e maua mai, tato tamawhanau o loo ngofo Isaraelu, whai foi e iengisi o au nā le atua, o whai a onga o whai au mai lato, o masangi ngā o Isaraelu, e kei roa le whamaungianga lau kala le whai aku. O le mawhau o le tangata Isaraelu, a o maseki le mawhau o le tangata Isaraelu, to do good, they will always do good. Ai au whainga seki le mawhau o le tangata Isaraelu, to do bad, they will always do bad things. Ai mo mau kuspaia. Mo maua. Melanga, e leo ngau mai lava finga ngalo le tua, I tangata ia nanga e sira fia le tua, o tangata ia a o ngā loto mo whaasanga aku ka ngaka ia ke ia, e makua whaasanga aku ma le loko aku. Ang whai mai ane tu. A whai ko ki salamo, ma ko e li liu, ma ko whaasanga mai, ma ko sa ili mai, ma le loto atoa, o ngā o whaa. Mangui aku lea, o kali aku lea, o leo aku lea, o wha mangui aku lea, ma o sosoangi aku, I ate o tō. Nea o whai mai whai po iwa, ka o wha, I ui ua kurkako po kalame o ngā tātou teimi. Whai mai, ona fia lava lea o le nuu, ai same o fia I le nuu, a wā o foa I ma le loto. They were so happy. They were glad and they were excited. Why? Ai same le mo fia le no I. Faugagana o Malo Isaraelu. Same o le fia le no. O fia le mo. O ngana wala ko foai. O foai. O fia le mo o foai. Ia o isi. A foai ngi o whaangongo e. A vakuia. Mai ia se I whai e da ka kaulanga ngi ia so sa. Wa whai kaulanga so o kere fo ngi au ngā sai. Ka whai kaulanga so o kere fo ia ngi mafukanga ka mama. Kwa ia vakuia. Se vakufinga ne pe pe fo ia ko pe folo ko mane. Pe folo ko mane. Bola var e nga ele o isa fia fo. Ana na me nga fo ai fo. Ana fa me. O makwa fia no. Fia no isa. They give with their hearts. Ave a ko ye loko, ave a ko ye manachu. Ave yes. Giving to that person, I'm giving to that man, giving to the man of God, the woman of God. I'm giving to my next door neighbor. I'm giving to the ala leo. I'm giving. Yes.
giving freely, with joyful hearts. Yes. Woo! E ari me we fia. Kango kwa foa ia kul fia se lau mana ni. Kango kwa foa ia. Sonia. Kilinga kupe. No. Ola ulasi kupe aren koko yo. Mau doanga mai le nganga o le tua. Fai singo mai af. Fai lo me le nganga o le tua. Le manga o mia si ngari. Le manga o mia si a ingana. Se fisosoang. Fai lo me le tua. Uskai lo walu. Fia ngu. Ai ko saure si fia lo ngalua le ngu. Fai mai. Awa wala to foa i male fia male loto a toa ya Yehova. E lua foa ia. Na wave o lak foa mea umana so soangi ku di ka vika ma ka ko di sili ma yo mai foi ngai puya inga au sa va fari mai foi ya mal lo makua mar fa ngi se va ku ngai adio ia mangai au lo ia ngai maanga ko koi o ya ngai la au ia mangai me so soangi fai ngol fari so soangi o le au nga lue man so ai mo muanga foi lo ese ma ngai so ngai so ka ko go se me ma ka ko kupuri mangai ka ngakai o ngu uri mo ka kai fai nga lue nga ni ese ma ngai o ngai so so ni wo mar fia po ka fia wa ka fo wa ia se me tanga chau le tua ka ngaka o le li o la ka kwa oi ma ka fia fo sau le vanga longa lua fai mai lo le vanga longa lua a wala to fo wa i ma le fia ma le loto a to completely wholeheartedly they give la ko fo wa i ma le fia fo wa i ma le loto a to ya Yehova o fai au nga sekir ma fo forward tangata o Isaraelu ma sekir ma fo forward tangata o le tua I give because of God. I give it to you, O Lord. Ele nga kupera ele nga me ai ele nga me materialistic or material things. O lo kaimi o ka lengi o me alofa o diskasi nga me o lo kaimi ki foa i moreli. Ta lo kaimi o le kure lunga. O le alu le va le ar kam fai o le mai. O le kaimi kam fai o mai fa va o o furu le hey, I'm flu, I'm coming to you. I'm the COVID-19, I'm coming to you. I get kuwa in Jesus' name. Fai lo kaulanga, fai lo foa ingi. Ka lo kimi kuwa lunga. This is my giving. This is my gift. Koe foa i aku. Elengi mea au, ele se kaimi au. Elengi kope au. Ele se malosio au. Ele se famalo longa au. Ele se loa au. Ele se poko au. I'm giving it back to you. Giving. Give it to the Lord. Fia la kou. Isa. Wa ule ngaka ngana ko foa i tupu ma mea umaia. Alawa na ko maukingoa. We give it to the Lord. Give it because of Jehovah. Yes. Foa i mar fia. Loko ako koa. La melo nei. Le ngaka langa fia ngu. Koe go back fia matai sili mali sili. Go back koe se umai fai upeiva. Wa fia ko. Fia ka vika. Fia ko. Faugagana le Malo Isaraelu. Tutula awa tutatu por kalame ya choe. Ye e foai. Ye e fia ke foai. A kam koe fai po lua kolu fa male lima vang mo fai po lima. Kele yo kala chavicha. O fai mene o lo watua. O fai mene o lo watua. Fai mene o lo watua. Foai ya o lo watua. Foai me o lo watua. Fai me o lo watua. I prepared everything because of my God, my God, my God, my God. I give, I do everything, I work because of my God, my God, my God. Ele fai mai ongo le tato watua. Ia ine le me ka ua le ka ngoe ka ukia ke oe. Onga uma le ka kopo kalame.
ele I foa I le tupu mama or kupu vaku se le songa I malengu a la ko foa ia la ko foa I sa o I le tua. Not because of what they say, not because of fola mai mak fifi au o me ai masang makoloku mo fola mai mak fai la kusi manang fai me umai o me le wa I mako nga fongo wa nang fai me ia wa nang foa I ai fa me ka vika o fai me umai o foa I me umai o fai me uma malue me uma because I do it because of my God. I do it to my God. My God, my God, my God. Always my God, my God. Ia e whaia ma o whaia foa I ma mea umalawa o ngā o loa tua o loa kua. Awangi e whaia o ngā whapea o le tātou atua. Langa I ere kaimi kia o se se I roma fawhau. Whapea la ia. Ana mea nga foa I la mea ana mea nga whaia ana mea. Ia na ngā mea nang fola mai o mea. Wa whaia la o ngā whaia o ngā foforanga. Wa whaia la o ngā inga fongo. Kako whaia la o ngā mea wa masangi o kako whaia la. Ai whaia o ngā loa tua. The Lord will bless you. The Lord will keep you. And the Lord will guide you. The Lord will heal you. And the Lord will have His favor upon you. Whamanguia le tua ia te oi. Whamangana ni Malo Isaraelu. Foai fia o ngā le tua. Foai ma le roto atua. Ngā le tua. Foai ma le loto malie o ngā le tua. Aisa, nanga I le kauia o ea. I le kauia kako e seisi. I le kauia kako e tangata. Kaui me kako e le tua. Father, we thank you so much for your word. Whaftai mo lau upu. Whaftai mo tangata. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your anointing. Tai ngang pa I lau unga mane mana. Thank you, Jesus, for your salvation. Thank you for your healing. Whaftai Yesu mo lau whaalotanga. Whaftai Yesu mo lau whaamalolonga. Whaftai le tua no le ala leo. Whaftai o no tangata. O en tāpua I matalo mai. O en whaamalosi mai. O en mai mo mai. Umman ngā luenga tangata. Au ngā lue atu o ngang pa ia. Holy Spirit, I ask you, please help them. Be with them, strengthen them, lead them, guide them. Hallelujah. Hallelujah. Shine your face upon them. Answer the crying of their hearts. Answer any special need, O Lord. Ia e tali atu, tali ifo, tali ane. A whatou whaia ma fuai ma ngā lulue ngā luenga. Aua lava ni o mātou whaia o no whaiwhi au, o ne o mātou whaia o no tai o le lotu, aua ni o mātou whaia o no le au lotu mai ngā whono, o ne o mātou whaia o no se isi lava ngā. Mātou whaia. As David said, I do everything, I do this because of my God, I do this because of my God, my God, my God. He always do things because of his God. Vele mawa onga ia tau, vele mawa onga ia mātou, a mātou whaia mea umalama lele ie, mātou whaia no, oi, nangai whamanuia mai oi, ele whamanuia e whaiwhi au, ele whamanuia e le lotu, ele whamanuia lava e se tasi, whamanuia oi, whaftai tele tama, whamanuia, Pastor Mike Masara marwhanau, na meiso le ala leo ma le kalesia lo fangia so soani lo mana whaamanuia Samoa, whaamanuia Isaraelu, whaamanuia tunu uma, whaamanuia o mātou kalesia, whaamanuia o tuspaia, whaamanuia le ie au auna, whaamanuia mai mātou whaamangalo se whaftaitele Isu I roa lofa mai ono oe mātou wala awa tuai. Amen. Whaftaitele lava I lo lava papale mo lo lava on sai mai a fai tu la fas furme nuti o tato por kalame vi ia le li fa manuia te le atu le tua ta tonu wa e maua se mea taua maua se osa o ngā e fe soso ani atu ia te oe wau fo ia te le mea wa lau mai e le lao aia le tua I to tonu nei poto malunga nei lau e wala le wha unga mare mana lo fatu ngang pa ia te oe wha lau tele atu le upo le tua awane ngalo ia te oe o le tangata manuia foa I fia foa I maloto atua Ongo Yesu, ongo le tua. God bless you all. See you again next week. Whamanuia te le atu le tua. We love you so much.
Shalom, shalom. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚍𝚎, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.